nakuphi nakuphi la ukhona khona nethedeka ngwane uhlale ulinze ulalele nathi tindzaba tinebhawudi news network tidabacetsa tshwala yende sitethula bukhoma. Libandla lePraise International Church lapha kuMatsapha eNew Village ngaphasi kwebuholi bempostoli emumtsiniso bumema sive kanye nemakholwa kanye nalabo mhlawumbe labasamdzinga simakatse timpilweni tabo kwekuthi abafike lapha entase eNew Village mhla ka-26 June njengoba kutabe kunenkonzo ye-all night prayer. Lenkonzo ebusuku bonke itawubusiswa kuba khona kwetinceku taNkulunkulu letinengi ngendlela lesimanga letichamuka eveni laseSwatini nangephandle. Kanti-ke nangabe mhlawumbe unetinkinga empilweni uyamdzinga simakatse impilo yakho solo imile ayiyindzawo sewuhleti isikhathi lesitse umenzawonye bantu baphumelela eceleni kwakho ubabuka ungasaphuthelwa vele usukume utsinzite amabhayibheli akho unikele lapha entase eNew Village impilo yakho angeke ize ifanane. Thank you so much Baba Yende, in the name of Jesus Christ. Siyabamema nje bonke bazalwane sizabe sinenkonzo lenkulu mhla ka-26 June kabe kuyi-Friday sizabe sinenkonzo lenkulu lekuthiwa yi-night of encounter. In the name of Jesus Christ sitobe sikhona la eNew Village iceleni kwaKangwenya ethendeni egameni la Jesu Kristu itaba inkonzo lenhle inkonzo ebusuku bonke tabe kukhona tinceku taNkulunkulu taba khona abaprofeti batawuthandazela abaprofeti kwendeke imimangaliso la kulendlu siyabamema kakhulu bazalwane abete tingoni intonke bonke nalabafuna Jesu they must come into this place because uNkulunkulu uyatholakala la kulendzawo batawuniketa nelithuba lekumemukela banikete nelithuba lekuthandaza labagulako labaphethwe ngilolonke inhlobo tekugula nalabafuna nje imimangaliso in every corner. Make sure ukuthi you avail yourself mhla ka-26 June in the name of Jesus Christ. God is going to do it for you in the name of Jesus Christ. Shalom shalom. I can't wait to see you. You are blessed. Ngakanye malala impostoli engabe kulamanye malanga ngaphandle kwalezi nkonzo lezinkulu etitako kulamalanga lataka niyayini ngene nini ngokuthi mhlawumbe ama services ahamba kanjani? Thank you so much man of God. Emalangeni every Wednesday ngabo 5:30 inzamba amasinenkonzo Friday Wednesdays of fire in the name of Jesus Christ. Every Wednesday nga 5:30 inkonzo yangena, then nga Wednesday emini ngabo 2 p.m. siba nenkonzo ye one-on-one session lapho khona ushayela tinombolo 7633 6429 7633 6429 lapho khona ubhuka your one-on-one session with the apostle. Then every Sunday nga 10 o'clock sikhona la kulendzawo siyakhonda every Sunday inkonzo yangena nga 10 ekseni till 2 p.m. in the name of Jesus Christ. uNkulunkulu wenda tindo letinhle wenda tindo letimangalisako kufakaza inyanza leyo babe egameni la Jesu. Umuntu aketha totibonela gijima mbukele ekhaya utotibonela ukuthi uNkulunkulu wendane Praise International egameni la Jesu. Siphindze inombolo mpostoli kulabo labangafuna ama directions ekufika nyelela kulenza. Yes my brother, inombolo ithi 7633 6429 7633 6429 na 79662733 79662733 in the name of Jesus. You are blessed.